Ćao ljudi, u ovom klipu ćemo da odradimo hard reset na LG G6 modelu. Prvo gasimo uređaj. Potom korištenjem tipke za paljenje i tipke za smanjivanje tona pokrećemo recovery. Dakle, držimo obje tipke zajedno. Kada se pojavi LG logo, nakratko ćemo da pustimo tipku za paljenje i ponovno je pritisnemo. I poslije toga dobijamo ovaj ekran Factory Data Reset. Dakle, tipke za kretanje su tipke za zvuk, kao što je navedeno na ekranu. Potvrdna tipka, to jest OK tipka, je tipka za paljenje uređaja. Izabrat ćemo Yes, potvrditi sa tipkom OK. Pita nas da li želimo sigurno da obrišemo sve podatke i podešavanja, opet odaberemo Yes. I nakon toga slijedi reset, to jeste brisanje unutrašnje memorije. I nakon toga uređaj se restartuje, nakon čega će nas dočekati ekran za ponovno podešavanje telefona. Za razliku od ostalih proizvođača, kod LG-a je ovo malo pojednostavljeno, dakle korištenjem kombinacija tipki odmah dobijate opciju za hard reset, dok kod drugih proizvođača kombinacijom tipki se ulazi u recovery menu u kojem se treba naći opcija za reset uređaja. Nakon toga, kao što vidite, dobijamo ekran koji nam pokazuje da se Android pokreće. To je to.